paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, manuti bayad ti may sa kilo a patatas mau. 60 pesos, marito yan. Umatang ka? Nagnginamutin ngay. Ngumat nga to itanti presyo, dagiti kagatangan. Kagudwat kilo lang tigatangag maray, tapno 30. Kagudwa tigatangam, 35. Kunak man no 30 pesos ti kagudwa maray. Saan? 35. Kanya, 35 ti bayad na dahi takagudwa kilo ti patatas? Kawang, idin to ta 60 ti may sa kilo ka now. Kaya sa unday ta, nangingina ti kagudwa kilo a patatas? Diyak amo akin ni Marikwanang. Ay umababuson sa abot yun dahi ta marikwana. Isumo lang amin ti asidag ti tirsina na ditaw. Bukod na mo tabalay, ti paglaglakwan na. Papay Naruda, overpriced pa ikidin na nagiti tagilako na. Awang ngamin kay, tinatulad nga agreklamaw, iso akas na. Iso adagiti daduma, anusandan ti mapan gumatang di talaaw. Ay kagawad, mabalin apa utangan nakpailaan. Ay katuan kapitan, saan abali? Tadamot honorarium baw. Thank you Adya nga ti utangam, tailistak adagos. May sa kilong asukar, mantika, ken asin. Anya pay? 5 kilos abagas, ken may sabar asabon. Day talaan. Sige, kapitan. Mabit lang, taisupot ko. Bayadak to, inton maawat ko ti honorarium ka. Naimbag man, tanalagip mo ti imutang iti pang kusina ta, Inteng. Ay, amukmot ngamin adi dapay na bayadan ti baboy baw. Inton bigat da kano nga umay bayadan kanyak, Inteng. Ay, very good kasta. Agpagatangak tumanen ka ni Kwarog iti taraon dagiti baboy. Di ka lakad gumatang ba't iti papaitan asidaun? Alawin ka day. Umutang ako makan ni kagawad ko anak. Kababain mo. Anya? Dagiti lang importante ti inutang ko. Rumbang laeng akasta, Intay. Umutang ako man iti basit nga LPJ. Awan paglutwak ita kagawad. O sige, pautangan ka iti maysa nga LPJ. Ay, agyaman na kagawad ko anang. Bayadak to into nadda kwartak. Pautangan ka ita, ngamnay, di mo ko maliplipatan. Ay, sanak magngagkabaw, tapno malipatak ti utang kaw. Nasaya at nga rudno kasta. Anya pa iti utagam. Mabalin ko pa yan nayunan. Mabalin mo't. Ay, sige. Umutang ak pa yung ngarod iti 5 kilo abagas, kagawad. Bale, 650 amin ti bayadan. Ay kat, una. Sige, kagawad. Jay utang mo kanya, kapitan. Kasapulak ti kwarta. Bayada mo ti utang mo kanya. Anya? Ay. Idilakal man nga imutang ak. Man ano kumangay? Ay. Isa pa'y awak kwartak ita, kagawan. Kat, umutang ka pa'y laang iti ada kwarta na. Ay, mapan mo pa'y labayadan ti utang ko kani Marikwanang. Anya? Kunak bayadak to, inton maalak ti honorarium ko. Hanggang anya? Singirin nakit adagusin. Idilakal man anapang kaimutang. Ita, agsingiran. Ay, saan abali? Ta umaymut agbayad itaken ka ti nakautangken ka. Naimutenday dya Marikwanang. Bayadan, tap numalpasen. Sige, inak to bayadan, Inteng. Kagawad, naggapumot dito ni Antibanang. Imay nagbayad iti utang na. Kat nasaya at imay ka. Abay ka day. Agbayad ka mo iti utang mo kanyak, takasapulak ti kwarta ita. Anya?
Ket no, di lang kalman nga imutang nga kada kaya. Uray, agbayad ka itan. No, adda pagbayad mo kanyak tanay ka sa polak ti kwarta. Ay, awan pa'y kwarta kita kagawad. Maguray kayo muta. Inton maminsan, Inteng. Di kanton umut-utang ah. Na, nabayada mo ti utang ko ni kagawad ko anang? Wen. Kat uray ti utang ni Kwarog, binayadak meten. Ha? Maasyanak namin ka ni Kwarog, tasingiran ni Marikuanang. Da kayon to ti pagbayadak. Into na danton kwarta kang kalintay. Kaano ka iya nga imuta? Di lang kalman. Tanay busanak iti paglutuan. Na, no kasta agpadata. Anya? Imuta nga ka ni kagawad ko anang. Kabigatan na agsingiran, ha? Unay mo tuntikas din nga aramid ni kagawad ko anang. Awanan bagas taba daw. Tirigat na. Awan pa'y may katang. Mapangkapailangan umutang kay ni Marikuanang. Napiyakin ni Marikuanang, tas asinig dito, yapagbayadan ta. Nagninamot sila ko na. Ay, kat urayin na. Tinas ka, ay kat atagpautang ka na ta. Sige man lang. Pagam ngagbayad tanto, intun maalak ti tangdan ka. Wan, sige, kasta ti baga. Mabalin ti umutang, Marikuanang. Bayadan to ni Badong. Sige, mabalain. Anya kumama ti utangam. Umutang ako may ti 10 kilo a bagas maray. Sige, mabiit lang nga ro tamang ikilo ak. Ken may 1 kilo a karni ti manok. Basta sigurado, abayadam. Wang kaday, di kagdanag Marikuanang. Sa dino ti papanam ka ba dong? Mapaanak ko magsapol, ti pakitang danak, pare. Ay, ano kasta? Bayada mo ti utang ni Marituyang. Ha? Makitangdan ka mo ilagayam, o di bayada mo. Ay, awan pa'y kwartak ah. Nituyang ka, ti singiram, ta iso ti imutang, pare. Ay, kasjay. Una, awan pa'y lang namin tinakitang danak kay, mare. Anya? Kano imbagamot ni Marituyang asikanto ti agbayad? Wag, ngamsan pa'y nga ita. Tawan pa'y kwartak, mare. Mangirimidyo kayo iti pagbayad jaw, takasapula kon ti kwarta. At dabasit naglakwak iti nateng. Ay, naimbag man. Tinasaya at mapan kagumatang iti sidaan ta. Anya? Adda nakita adaing alako ni Marikuanang. Isu ti gatangem. Ay, diya kaya timapan gumatang iti tersina ni Marikuanang. Na, apay? Ang mga nusingirin naktumanay. Anya, kuno nabiit pa ilaang mat ngimutang agsingira dagosang. Kita lagamit ang kasta tugali na diya bak. Lukas ta nga raw, itilaangan sa bali at tersina ti paggatanga. Ay, may mayat pa. Nagkapwa Marituyang. Di talaod, maray, apay kaday. Kita man day talinaon ti bayon mo. Napan kagayam ti matang di talaod at tersina. Ay, uwan, maray. Ay salbag kayo. Nuutang umay kayo kanyak. Ay, maray. Ngam Lucas, mapan kayo gumatang iti sa balay. Ha? Ay, kwa. Bayadan nyo ti utang nyo kanyak. Sobra ka mo, maray. Agpautang ka, singir madaga. Kat, anya ko mga rod nga ay. Gubalang kan tupay. Sige, aginubal tano day tati kaya mo. Ha? Chip! Adyan ni uncle mo nga, Inteng. Awan, apay ka day. Ay, agububal da, nanatuyang kanya kagawat ko nang. Ha? Saan da pa'y mat nga maanawa, iso nga mayak dito eh. Ay, unay mo't dagita na babakay. Sige, tama pantay da kita ay. Awon man, ta, baka si kati denggan da. Ay, tinasayat. Mapan mo gam sa pulan niya ang kalinteng. Oh, sa dinungay te pang sa pula ko ma. Di ako hagamit ti silpon na. Awan nga rodlot ko. Ay, mala, umay ka. Kartingam, ang mga numaladaw ta. Batanak Marituyang, jak makaangas. Iko na, saan ka kapana? Ay! Isartan yun day ka, Marikuanang! Marikuanang! Ay, sus! Kapitan. Ay, no anya man ti parikam. Pagsaritaan yun. Kapitan, naimbag time may ka. Ah,
Apay? Idarong ko ni Marituyang. Ah. Ngamin dinangran na, Kapitan. Sikatiin mo na ng karikanyak marikwanang. Ay, sika! Sana siyak! Buisit ka! Ay, sumardeng kayo. Sila kay la aso ken pusa. Anya ka matintuyang. Mapad ka gumatang ngam nakiapa ka. Diyan lang amin nakapagtupol. Anya nga ita. Indaram na ka ni Marikwanang. Iso tagar aramay, iso pa'y tandaganas ng agdaraw. Anton bigatan, di pa nagsasango yaw, iji barangay hall. Kawalatan sa anak ang mabutang kin ni Marikwanang. Magsagana ka kiday ni Tisong Batmaw. Kag dinaktulungan ba daw? Sikatin nakiapa, di sikatin mang sulban. Anya? Nootang umay da kanya. Ngam no kas mapanday di sa balay. Sanda gumatang iti lakop, kasta. Husto ka, Kapitan. Kasi numot nga iti di masuron iti dayta. Anyat makuna Marituyang. Sana pudno da ita, Kapitan. Adya asaan na pudno? Kinapudno na, imutang kami tilako na. Kabigatan nagsingirang. Ay, si kamot ngamin kagawad. No agpautang ka ita. Singiram tumong ngamin iti kabigatan na. Anya mo dayta? Ay, amok dayta. Gabuta isuti inaramid mo kanyak iday. Oray siya. Kasta mo tinaramid na kanya kang gail. Oh. Ay, kuwa. Pag tinulungan daksamot tan ditaw. Naa. Kaya tiyaw, tagwok autak itamot laan. Ay, saan Ay, masapol. Malpas pa yun ito'y aparikot yun. Alahunan. Basol ko ti amin, Kapitan. Bigbigak dayta. Agya manak ta inaklon mo asikat tinagbidap. Ay, nasakit nga min tinakam ko. Tanukas, sa balay ti paggatangan da. Ay, amo maray. Notirsi na ti pagbirukam. Aganos ka. Kapitan. Ay, pangasiw, tadiklikan nyo ti agapa. Wano makiapa iti kustomeryaw. Kapitan. Agpinakawan kayon adwa ka ni Marituyang. Marituyang, pakawanan na kun Sigay, pakawanan ka, Marikwanang. Maragsakan na para kada kayo adwa. Gaputa nasulbaran ti parikot yo adwa. Sapay la kuma, ta itultuloy yo ti agaramid iti nasayaan. Wan, Kapitan. Si ka Marikwanang, baliwam ti kasdi nga ramid mo. Tapno saan da kaaliklikan. Kahit umay da gumatang iti isturmo. Wan, Kapitan. Awan kas iti agbalin ana-anos kan man nakaawat tayo. Tapno nasaya at lata dagiti ka barangayan. Kahit suportaran da tinegosyaw. Ay, nanakwanang. Saya atom ti ugalin, kas aglaklako. Tapno sublanda ka apaggatangan. Anos ti kasapunan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Vuichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Da, di ba't Marituyang dayta? Ewan, puri nakatalikaw. Madlaw nga isaw. Waraw! Aguray kayo langan iti sa bali a pagluganan niyaw. Ay, apay adi mo ilugan na Marituyang. Kasi, Malugi aklaan. Nukas kadakwada ti pasahiros kaw. anya? Naglugmagmat ngamin unay. Dayta tiga po na. Iso adi mo ilugan. Bayan nyo langan na magmag na. Tapno makisayan ti kinalukmag na.
ang sangpit mo lang, TV adagaw, tinlukat man. Kaya't ko nga ron ti agbuya. Nay, kanya dahi takan ka, nay. May sa timbaan na pumpuno iti popcorn, analaw kan iti powder cheese. Apay, kayam nga ibusin na ita. Ay, kagkabala. Nay, dapat dakal abot iti soft drinks, kan chocolate cake. Isong nga ron ti kayat ka. Ay, agasan mo ngay ngamin dahi ta akaado ti kang kanay. Tuyan. Kaya't ko ti agpapasamangan ka nagbuya ita iti TV. Kanya, Nasakit nga min tinakam kaw. Tadidakit din inlugan da kapitan kan kwaraw. Idag parpara akin niya igit ti kalsada. Anya mo't day tabanang? Ice cream, inteng. Ah. Ay na. Naimas day to eh. Iso akay kayat ko. Kanayong kalaki din ako matang iti kasta. Anya? Di mo pala igatang iti sida, hindi gatang mo iti data. Anya ko maamasida. Ay, day talamasida ti ammom, inteng. Ay agalwat ka. Ang mga nulumukmag ka adi na oras. Ha? Win, di ka magmaga iti kompormidita, tadi ka lumukmag. Anya ko mangay no kasta, inteng. Adda aya parikot. Ada, ang mga no kasla ka ni Maritoyang, alik-liklikan ni Kuwarab nga ilugan iti tricycle na. Gaputa naglukmag. Anya? Ay, nauma akon anangan iti naimas amakan badong. kahit anya mananti kayat mo sa wine. Kaya't ko pa'y timangan iti sabali ang naimas amakan. Tas kuma iti litsaw. Anya, nabsug ka lang arudan. Mangan ka manay. Man ano kumangay no kasta. Ay, puro tabati kayat kaw. So, naglukmag ka, tapuro tabati ang mom. Gumatang ka man kit di iti 5 kilo at tabati babaw. Kayak ko ti agsida iti litsyon kawalay ako nada. 5 kilo man at tabati baboy no, adda maray. Ay katadamot kabadong. Mabiit lang ang talaag. Kan tablitas at umarinti tao. No, kasta nabnabsog launa yay. Ha? Para iti sakit ti tiyan? Ay na, saan mo siguro nga muda jay maray? Mayamod, Ha? naktulangin nagdamag ijay ilay, no day jay. Ala, sikat ti makamo. Tatalaga adyak amo day nga agas. Isumot lagay man nagtaba ni nanatuyang kagawad. Wun nga rod kwarog. Nausam amangan. Pangalalanda nga tangay ti kwartada. Damag ko kat ipapaabang da ti bangkag da iti binulat. Ay, sumot lagayam nga da pangalanda iti kwartada. Swerte da, taada nagabang iti bangkag da. Isumot lagayam makalat alimok magninanatuyang. Tasanan nga trabaho iti bangkag da. Day talagur-uran iti kwarta ti aramidan da. Kat sika nga kwarog nakutong kamag. Anya nga tano ipaabang mo iti sabali day ta tricycle mo. Tapno agpalok magkamot basay. Ay, tapno amuyaw. Kuntinto akon iti pamagay. Sa nga pulo man asupot ti chichirya marijuana. Nagado nga yay. Di mo pa'y kayat taado ti malakwang. Sa bagay makit di anya pa'y ti alaang. Dua adadakkel a soup drinks. Ken karni ti manaw. Sige, maray. Aramidak man na fried chicken. Ken 5 man a kilo at taba. Ay, naibusyaw, ti kagat-gatang idikalman ni kabadong. Ay, awanan na maray. Naibus ko amin na intay. Naimbag ka pa'y agkakain, mas tisidsidaon nyo ita. Ay, kat agsida ka mo ngamin. Ay, itinaimas marikwanang. Ha? Anya nga iti serbi nang agtagtagilako ka. No di ka mo't agsida itinaimas. Naitaki din nagdadakil asopo ti chichirya ti mapamugag gatangan ay. Pagayat ko nga ron mo't timangmangan iti chichirya. Kahit inton maibos mo amin na kita, kaya't mo man ang timangan. Tas kumaiti kay. Ay, kat siyempre pagayat ko nga ron mo't timangmangan. Kan mga naktupay manan itiin na po'y kan litsaw. Kasano adi ka lumukmag, no kasta. Anya,
Di mo lakit panunutain. Ngawan ti mayat ang mangilugang king ka. Gapo iti kinalukmag mo. Ay nabadong agprotesta ak no paritan nakit din amangan. Ay, siyak, ti marigata namang kikita iti kinalukmag mo. Anya? Ay, nagadumot din a klase ti chichirya ang nakabitin ditoy. Isumot nga min ti mabibit ang maibaws. Ado ti gumatang. Ay, uray dagiti soft drinks ken energy drink. Ay wan, kapitan. Kaaduan ka dagiti agtutubo ti gumatgatang. Na, apay, mauawan ang dangata iti energy. Kinapudno na, oray dagiti saan nga kasapulan iti energy. Oray dagiti babaket, lalakay, kat gumatang da. Aya, Iso gumatang kamot ay, saan? Gumatangak to. No, agkasapulan ti bagik iti energy. Uso itanday tadadakkel asupot ti chichirya alako, inteng. Uray to pa'y ubing. Nagdadakil asupot ti chichirya ti kangkanin da. Adda daytan kadagiti dadakkel da no igatangan da ida iti chichirya. Uwan ako ma. No kuyugon ida dagiti dadakil da. Anya? Saan ba? Dagiti ubing ti gumatang amis mo. Makanda nga rod amen. Makita nga ron kat kabailan da mo nga ibusan. Marikwanang, gumatangak man iti talo adadakkel asupot a paboritok a chichirya. Adtoy, Maray, mabitlaan. Ay, thank you. Itugaw kuman pa'y dito'y timangan, marikwanang. Ay katwan Gumatangak man iti kas iti ginatang ni Lula Tuyang, kagawad. Oh, balong. Mano ti alaem balong, mano at chichirya. Dua adadak kila chichirya, kagawad. Dito'y kun akanan. Mabitlaan. Oh, adtoy. Ay nabalong. Tipwarog. Di ka unay mangmangan iti chichirya. Mga numaitulad ka kininana tuyang. Ay, salbag ka kidi mo kwaraw. Apaya dinak inlugan idi iti tricycle mo, idi nagparaak. Unfair ka. Ay, ikwa. Ala, panawan kayo pa, inana tuyang. Ay, marikwanang may sama na dakilabuti ti soft drinks. Mabitlaan. Oh, atoy. Thank you, Maray. Kan may saman pa'y abasaw, tay kak ni Balaw. Sige. Agyamanak, Lula Tuyang. Kaya't kula unay dayta. Kunak kahit nga da ka man nito amang mangan. Na, sinurot nagditaw. Ate mo pa iti may nga ubeng amang mangan iti chichirya. Apay, ubing laeng ay ati mabalin amangan iti kakastaw. Ayawang ki iti babain mo bakbakitan kan. Na, Awan ti disiplina matao. Kita man na pamagay. nagsakilakit din ay ati kasta pa nagsasaum kanyak madaw. Gapulang tanagluk magak. Ibagamon gawan disiplina kataaw. Ay, salbag ka kiday! Nanang. Apay, ay ti pagsangsangitan balong. Kapitan Inting. Apay, binaot na ka ni Marikwanang. Saan, Kapitan? Apay nga ron nga agsangit ka. Nagsakit tingipan ko. Anya? Ay, iso nga agsangit ka? Wan. Ay, agasam nga minday ta nanganam ngay. Nagadumot at chichirya. Agyaman ang kipwarog. Taintulod na kami kaninanang ko iti dental clinic. Kumusta? Awanan ti sakit tingipan mo. Awanan. Naabutan nga min tingipan ko. Anya nga iti balakad kan ka ti dentista balaw. Tsaka namang mangan iti kindi kan chichirya. Pudno dahi ta balaw. Isu aliklikam ti kanayon amangan kadag iti junk food Makadadahal iti salon at dahi ta. Kun uncle.
Ibagam kininanang mau. Imbis nga ikan naka iti ado a kwartam, gumatang langan iti prutas. Unusan, agluto iti bagas ti kamuti, aba, wano saba, mani, wano, mais. Badaw, anay ka, marigata na. Nagsakit ti buksit ka. Kasla marigata na nga umangos. Day tanto mga may. Tadi mo ang mutag kontrol iti kanay. Kiyat mo, ibusan mo amin na makan. Anya nga ita. Inka gumatang iti agas ka. Agas? Ay, awan tila ako ni kagawad kuha ng agas. Ay, pang-asay, masapol nga tumarak. Tapno isarwak amin na kinan ka. Anya, isarwa. Ito kuhan, mangan kan tumanin iti adaw. Ay, matayaksan ba daw? Ay, masapul ama pawasan dagiti taraon nga impapaunag ka. Handay ka. Ay, agyaman akta na isarwak mutlaang dagiti daddo mga impaunag ka. Kuna laki din no mataya kaun. Kasano di ka marigatan? Kit aging gansamit hindi ta karabukob mo ti pagpatinggan ti busog mo. Ay, naimas mo nga mintimangan. Awang kidi ti disiplina ma. Ha? Uston, di mo kunay na mangangkantumanin iti urela. Ay, bataong. Ay, nuulitom to pailang. Ure di tamon. Makatultulong king ka. Ay, saanon ang maulait ba daw? Nasaya. Ay, nadamag mo tinapasama ka ni Marituyan. Wow, nadamag ko, Kapitan. Sobramat nga minti pamsaakan na itimakan. Ay, tumulong ka man amang kontrol ka ni Marituyan. Anya nga iti kayat mo asawan. Di ka una aglaklako iti dadakil at chichirya. Ha? Nang runa dagiti ubing. No mabalin ka basit lako ma. Tapno apag isula ang akanan ti may sang ubing. Kwa. Agasam ta nagdadakil asopot ti kinde. Wano oray chichirya kat ibusin da. Kwa, Kapitan. Sa nabalay. No ado ko mamut adanom ti inumanda. Ngimsaan mo? Kapitan. Ay masapol akitaan tayo ti pagsayaatan. Dagiti kabaranggayan tayo. Rumbeng anasustansya. Ang kanin tayo. Maray, itaman pa'y adi ka makikita nga agngal-ngal-ngal. Ha? Ide, kanayon ka nga agngal-ngal-ngal iti makan. Saan itan, Maray? Hay, nagrigat gayam ti kasyay. Ay, talagaan narigat, Marituyang. No kasta kanayon iti inaldaw. Ay, nadidigra akon, Maray. Tadandani ak natay idi na minsan. Gapo iti nakaro ang busog kaw. Iso aman jakaw. Si kantumat ngamin, di ka sumarsar deng nga ngal-ngal-ngal. Ay, ingkarik iti bagik, Maray. Saan akong amang mangan? Di pa'y kat matay ka no kasta, Maray. Kaya't ko asawon, Maray. Agsapa, aldaw kun rabi ila ang inti panangan kaw. Ay katuwan dak ngamin naawatan itay ti imbagam. Alawan, kasta ti aramida, Maray. Iti kasta, mairuwam ti bagay. Ay, padasa mangkide ti mapan makisumba, Maray. Ay katuwan, Maray. Kumuyog ak matan, Sigay! Ay, nanatoyang. Kontrolam ti panangan mo. Kan rumbang lang, adagiti nasusustansya ti ipaunag mo. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe.
May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, anyat nagan mo itayon, pare. Sak ni mulong. Apay ka di? Na, kaslay tala ang makita ka dito ya. Wan, itak lang amin nga umay bumakasyon dito. Ay, wun gayam, siyak ni Kapitan Enteng. Ah, kunaknuan niya kayo itayon. Sa dinuti pagigyan ang bito'y barangay kabildatan. Ah, kwa, Kapitan Inteng. Ijay balay da ang kalbadong. Nukas ta, kaanak-anak ang arod ni Badaw. Wan, Kapitan Inteng. Nasabat mo gayam ni pare Inteng mulong. Wan, ang kalbadong. Isugayam ti kapitan nyo dito. Way, nisaw. Imbis kumasyak. Swerte na mo't siguro Tanagbali na kapitan. Umay kay mga nun. Badong, bulong. Nakaluto gayam in time. Hintayo mamigatan mulong. Sige nga raw, ang kalbadong. Mabigat tayo. Kalpasan na mapantay di bangkag may, Wan, angkel. Kaya't kulawunay. Tulungan nakbit iti trabaho. Kalpasan na mapantag pasyar. Da kayo ti makamaw, ang kalbadong. Bumatangak man iti mainom kan tinapay, kagawad. Ha, si kagayam ti makit-kita kakadkadwa ni Kabadong. Wan kagawad. Sagam ni mulong. Mabitlaang tayalaan ka iti mainom kan tinapay. Atoy. Kat pangipanam ngay iti dayta. Merindaan mi kini ang kalbadong, ijay bangkagda. Ano kasta? Mapan kayo gayam kan ni Kabadong iji bangkagda? Kastangag paiso, kagawad. Naimbag pa'y ni Kabadong ta nakasarak gayam man iti kadwana. Ay, tulungak ka no. Tapno malpas ti trabaho na. Sa kamin to agpaspasyar. Ay, katuan Makapaisam mat ni mulong akasarsarita maritoyang. Tapay mo't anak ko namday tamaray. Amin nga ibalikas na kat ada pasurot na nga ismail. Anya. Diyo ka dinadlaw day takan kwa na. Saan mo't akasta ni mulong no makisarsarita kin ni Badaw? Anya? Seryoso mo, maray. Uray siya, seryoso no makisarita kanya. Aya. Wun. Jak amaw ano sa baligayam ti kasarsarita nakit kasta. Wan maray, uray paliiwam. Pudno ti kinunakan ka. Enteng, napan kamot lang iti nang ibaunakan ka. Wan! Ayan nga ruti impagatang kuken ka aposporo. Atoy. Nakakatkatawa ka di dayta? Kaya't kula atuladan ni mulong. Ne, sino dayta amulaw? Naragsak mo't gayam ni mulong no sa bali ti kasarsarita na. Ay, kit style na mo't siguro, Katawa, uray saan mo't anakakatkatawa ti ibagad na. Ti lamad-madlaw mo. Manirism na nga tamot, Saan mo't akas jay, no si ti kasarsarita na. Wano siya. Mabaliwan pa'y nga rad. No iso tinakasanayan na itinaduma. Ado ngamin kag ti makadlaw. Mulong kanakan. Dahito'y madikwaraw. Kanakan ni Parinteng. Maragsakan na kamakamamukin ka, kwarog. Kwaraw. Dahito'y ni mulong akanakak. Kumusta, mulaw? Mayat mo't lata, kwarog. Tapno ammo mulaw. Chief Tanod dito ni Kwaraw. Aya. Chip tanod kagayam.
Unay kamutin mo lang. Talaga ka di akasta ka? Apay ka day, Uncle. Itala madlaw ko atunggal ibalikas mau. Kit adda pasurot na katawam. Kat talaga mo't akastaak, Uncle. Ay na, siyak ti madanagan iti kasta panagsasaom mo lang. Tapay mo't, Uncle. Di mo ko makatkatawaan dagiti ibagbagam wenno isungsungbat mau. Anya? Nang runa no seryoso ti kasarsarita mataw. Kat, isumot tinairwam ko, Uncle. Itakla nga makasarak iti kasdi a tao kagawad. Asino nga min a tao day ta ibagbagam? Asino pay? No di day di amulaw nga kaanakan ni tata ba daw? Ah, Mairitak iti panagkatkatawan na nga may. anya? Kaslasan na nakapapati dagiti bagbagana. Mas daawak mat nga road. Saan mat kano akas jay ni mulong? No da ka ba dong ken marituyang ti kasarsarita na? Si kagayam ni mulong nga ibagbaga kanyak ni Inteng. Wan, Kapitana. Siyak nga road. Ay. Talaga mo gayam ang makapakatawa ti panagsasaom. Ay. Na, pasensya kan maribanang takasta na talaga. Ay na. Mailuyo sakit din iti panagkatkatawa na marituyang. Manirism akat katawa. Oray saan mo anak katawa. Pudno gayam ti imbagam Inteng. Ah. Naragsak ni mulong. Na, apay nakasarita ma'am. Wen. Kasla tultuladan mo ni mulong. Ay, maday. Kaya't kulaang mata. Atuladan ni mulong Inteng. Ay, di mo ko na nayalis na kan kaday nga katawanan. Saan mo't Inteng? Na. Danag mon aya. Ay, sus, madandanagan na kan. Na, kasta aya mo't ti madandanagan. Na. Kaya't mo, tabalunutan ka. Ay, saan Ay, madanagan na karod. Na, Uncle, nimit mulong akaanakan ni tata ba dong day tamasabat ta? Ay, unang agpasaw. Ay, papanan na nga ta. Payiman, kasaritak man day ta amulaw. Daytan. Si kagayam day ta, Kwarog. Siyak nga raw, Kadwampay gayam ni Kapitan Inteng. kanak-anak ni Uncle Inteng, mulaw. Aya. Isugayam. Aiste, Chip Kwarog. Na, mangluklukon sa amit day ta. Anak-anak at may sa Kapitan. Kunaman. Noy. Apay ngay ngagkabil kamutan, Kwarog. Itay ka pa yung mga asar, amulaw. Ay, kwaraw. Apay ngay. Kinabil mumutin ni mulaw. Uncle, nagawid ako ni J. Lugar, man. Ay, sinalbag kayo din day ta ako araw. Kastoy kayo gayam dito yung barangay Kabiltatan. Ay, agur oray ka pa'y mulaw. Di ka gawaway. Apay aya. Nas ka na pagsasaritaan tayo pa'y dahito abanag. Anya ti kaya tu asawan, Uncle Badong. Saan arumbang nga basta palabsin ta tinaramid ni Kwaraw. Uncle. Nasaki mo tinakam ko tinaramid na kay. Nakitam ka din ni Kwaraw, marikwanang. saan pa'y apay aya? Makita laday dyan, magsasawa ka talaga. Apay yun? Nagkatkatawa ka nula ang ni mulong, ngam kinabil na. Ah, Kuna ni ba daw, masapaw la pagsasaritaan mi da ito abanag. ay katuon ay nariga ti aga apa. Kuna, nagsaya at jaytaw. Ni Kwaraw at Chip Tanaw ti mangirugrugi iti kasyan. Ay, madanagan na ka. Mga nagdarong ni mulong. Ay kat anya ngay nga rod no kasta. Ay, siya pa yun ti mabayan iti inaramid ni Kwarog kan ni mulaw. Anya nga miti basol ni mulong kan ni Kwarog. Aya,
Diyala pa nagkatkatawan ni Mulong Nairita mo tentakwaraw. Anya, Magarupon na siguro nga isuti katawan ni Mulong. kuna ni pare badong, talaga akas jay ka anakan na. Ha? No kasarsaritam, naragsak, agkat katawalata. Amin nga ibagana, adda pasurot na akatawa. Kat katawaan na ti ibagbagana mutlaeng. Ay nasaya at nakita ka kwan. Apayang kail, agsagsaganak tagbakasyonak pay. Anya? Pumanawak pay la dito lugar tayo. Inak pay di Isabela. Ay salpag. Ay sulbaran pa di parikot ba? Parikaw? Saan kin din aparikot? Ti panang kabil mo kan ni Mulong. Ha? Iti nasaya. Ingka dumawat iti pamakawat kan kwan Iti anyaga pa. Diyak kaya tanggail. Kamaudyanan na. Nakita kamot langan dito'y kwaraw. Ha? Salbag ka. Sungbatam ti panang kabil mo kinimulaw. Kasano ajak makapungtaw? Kat katawa mo't akatawa kanya. Di mula mo kwaraw. Tapno ibagakin ka. Talaga akas jay na. No talaga ka babalin na day jay. Apay ngay nga raw. Anak ko na kanyak idini kagawad kwanang. Nga niya. Asaan mo takas jay? No da kayo ti kasarsarita na. No da kamay. Ngam no sa balay. Kas jay na talaga. Anya? Ay, tara sir. Ingka dumawat kan ni Mulong iti pamakawat. Ha? Ay, di kag patay-patay. Di mo urayan nga idaron na ka. Ay, nukas na. Tulungan na nga rudang ka. Ay, sige! Kaduaan ka amapan iti ayan ni Mulong. Agyaman na kang kalintay. Eh, si katimapan agpakumbaba. Tani, si kamot tinalawag ang nagbasa. Unang ka. Kababay no agawid ijay lugar da. Kat ibagan na akas tagayam ti ugali ti kasked katitaw. Banag ajak kayan. Naminsan lang mo ta dinanog ko timuging ni Mulaw. Una, uray pa'y kastaak at dinanog na klata. Ha? Uray namin sa lang. Kasla namin ribaw, ti panangkabil mo kanyak. Anya? Mayak lang bimakasyon dito yung lugar yaw. Katawak lang ba? Lumapay kinabil na kitdain. Madi mo ta. Kasla ngamin mga asar ti pa nagkatkatawa mi di kanyak. Iso kinabil ka na. Di mo ibagati kasta kwaraw. Talaga man nagkatkatawan ni Mulong, akanakak, tatno amuyaw. Ay agtal na kakadilang di tatugaw mo, pare ba daw? Anye? Ay di ka man sumagsag pa iti saritaan da kwaro, ken Mulong. Ay na, siyak ti mabain kan ka Mulaw. Pakawanan na kuma. Ay, agyaman ako araw. Tay naklon mo lang ti basol mo. Pakawanan na kuma No sa bali ti nagawata kiti nasamay ta pa nagkatkatawam iday Mulaw. Sige, pakawanan ka nga raw, kwaraw. Agyaman ak Mulaw, di kagdanag, tadyak tun ulitin ti naramid kaw. Ay, agyaman ak nga rod no kasta, chip kwaraw. Maragsa ka na, ta naurnos yung matla ti amin ka na kayo. Kahit si kamot kwaraw. Ito maminsan, agan-anak ka nga mingmit. Unang kail. Dahito ka tirigat na numaminsan. Uray may salaang apagarop mo. Kahit patyam. Kahit nagbalinin, apod-pundok, imbis asaan. Sumagpaw ka man iti saritaan, pare. Ikaw muna. Intod maminsan, panunutin nyo pa nga umuna, nurumbang agkabil kayo, iti padayo ataw. Kasta mo ti panagkatawa yaw. Agpaisuday ta. Ang panagkunat, kahit mabalit tayo ti agkatawa kan umisip iton. Nagruna, ta naurnos mo ti amin kada kwaro kan Mulaw. Agkatawa tayo kit di amin ay! Ay, kuharog! Di ka basta agdanog latan. Tapakadadaalam matladay ta, kas chief tanon. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken
Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 543 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.